Chini fungni damdok tama jora wakwai Baijalbari thana bai khobjak Ratonpur jora bosti amsayo busajala khoroksha bubano dabai tanai butharka mung Parboti jora umorgani bishi bachitok buthanai busajala ni mungka Hori Charan jora patimung patikha Baijalbari thana bai khobjak Ratonpur Radhanapur amsayo piaba tamani bagai obahai ki bumano buthana nanga takbo sharang yako obahai patimung nugui amsani lukurok logo na koktaba holaika naimothangrok paithago patimung thayo phai buthanai busajala no romoi thana tangi thangka Hari tam gotha namuni. Tini fungai yang mana besawi naina thangkata ani bekerja tang tini ke besayang tong ne. Angkai naina hin thang ba, angkai naina hin thang tong kari ang tang naya ko. Olo naya nang mana kan terang sengkari sigana cakata. Angkai ani kaki pakai angkai tini tang nin bekerja bacin yang thalia cakata. Angkai sido tini batang silai besai tong kari ang kulong naik kena doga cakata. Angkai doga thang kulong naik ba yakung yak sujang tokha. Angkai sujang tong pore ang pore mumbo. Sabani sujang yakung. An manita. Angkai mumbo krok ba tang kakalap bana pajak hintong ta. Angkai kakalap bana pajak mutong nak ko giam krubu tukang kai to otike paina ko gya suja khaye hini kata. Angkai olokai mutike totara nai sonai ba totara kujukuroi. Sabule tan khana bana. Sabule tan hinane atak menai no tan hin mangkata. Kose tak an bu perang dokta. Kusura ko. Kusu jotane kusu. Bo nogo walai jak rota. Walai jak kunu kere. Kunu walai suglai kere. Buthana ni mungkai. Hori Charan. Hori Charan. Je thine ni mungkai tamsa. Parboti. Binu moro busung khana. Binu boyas. Khana 50 rong khana. Je buthana ni ke. Buthana ni kai to 20 atirong nanganta. Emna tabuk je buthana ni bor arodana pulis jatelangka. Pulis jatelangka. Mo para kai. Mo Radhanagar. Koita rogon rok thimani rok sam. Koita thiman chamana kai ko phung 5:30 6টা nahi mangkata. Horo da buthar kana bun. Horo da buthar ka na phungo da buthar ka saimi atapun jung phungai nukhata. Emna bo suara rok nang suara walai sulai ingida buthar. Kun suara rok nang ya. Mungkai tam ni bai buthar kana ma saimi ana. Tam ni bagi buthar ka boleh saimi ah kai uskang bo horo mana dati engkoi tongo hin. Samna bin mana buthana bagai. Buthana nai tam khai nai ka tuyo hin sata bo. Tuyo. Anu phungai khang kai no busai phaka kai sakang ka ang saka phaide nangoro thupa jar ta thudi jengbai na phai nang thudi ne mia horo bo saka. Ngai thangle ata norok bai. Thaya oron thuna ni hin chawbo. Ngai thuna ka thuria kon ne maya ko khuri ang no berai dikhata. Emna sikla na kaji ako. Sikla এই কাজে ako. আচ্ছা হামাই সকালবেলায় 6:30টার দিকে আমাদের থানাতে খবর যায় যে রতনপুর জরাপাড়া রাধানগর একটা ঘরের ভিতরে একটা মহিলা নাকি মৃত অবস্থায় রয়েছে। সাথে সাথে আমরা আসি এবং আমার সিনিয়র অফিসাররাও আসে। তারপর আমরা পিও কর্ডন করি এবং জানতে পারি যে মহিলা মারা গেছে ওনার নাম পার্বতী জরা। ওনার ছেলে ওনাকে ছোট ছেলে ওনাকে মেরেছে। তো ডেড বডি এখন ঘরের ভিতরে রয়েছে। আমরা ফরেনসিক টিমের জন্য অপেক্ষা করছি। স্যার অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা মানে মৃত্যুটা কিভাবে মার্ডার করেছে স্যার? এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনিশিয়াল স্টেজ। এখন তদন্তের স্বার্থে আমরা কিছু বলছি না। Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porijago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amjamurungni Bagibo, Magnangno Frungjago. Rungsunarong Bagai, Thugai, Duda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkhuni Sepsap, Tongo Kuchukbremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Naithok Krangjak, Tongberni Bishingo Songsajak, Rajashri College, Khas Rangino, Sabsutara Novochawi, Lekhapura Klaimano. My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life.
and the teacher, they provide us mentor, and they teach how to do the PowerPoint presentation, and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year kalayo bebak mane jeng je college ka ta phaimani teacher rok sung onek guide khaika kata mani phrungjaka jemon jeng public din srungo bai kai bungo student ngo interact khainani ngai class o bai kai jeng dolok bai cooperate khai tongnani above the education college ngo tomo mani phrungu tak nang na di modern technology ro phai tong AI rong ni amrong phrungjago te sin internet rong ni bo kaham no exam ro kaham kan cholibo phrungma ro kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jengno jani jeng mungsung mayang tongai sungkai teacher rok personally jengno phrungo engke jengno jani suppose jeng tabo kuno mungsa problem kulai tongkha engke teacher rok belai no jengno kaham kai bojogo that bo lamate bidike thanai jeng lama hamya kulai tongkha borokno jengno tuna nayo kaham lamawo jengno mushroom plantation rok phrungo ungko Hongkai marok phrungo plantation of plants and other than that computer skill of phrungjago because modern day or modern technology ma porinai so modern technology por yang guys brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajarshi College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college, and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lereawai tinino phaidi nini ani jodoni college Rajarshri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lemboshara Tripura Kokdug number 9873673875